Ovo je Beograd, jedan od najlepših gradova u Evropi. Odnosno, možda bi bio jedan od najlepših gradova u Evropi da su sve zgrade i fasade ovakve. Ali, nažalost, nisu. 15.000 ovakvih ružnih fasada još uvek postoji u Beogradu. Dakle, vidjeli smo 15.000 ovakvih ružnih fasada u Beogradu. A Beograd bi mogao da bude lepši od Budimpešte i od Praga, jer leži na dve reke i ima ovih divnih zgrada, čuli ste koliko. Što da se radi, Peđa? Pa evo konkretno, Beograd, kao i svi gradovi u Srbiji, su doživjeli kompletnu eroziju svih sistema vrednosti. Samim tim ne postoji neka značajna briga aktualnih gradskih vlasti o načinu rešavanja ovih problema građana. Ako primenimo modele Trsta, Budimpešte, ako primenimo modele pa i Bukurešta u novije vreme, ako vidimo koji su zakonske okvire oni primenjivali da bi građani mogli kvalitetnije da žive, da bi stvorili kvalitetniji odnos i prema tercijalnim delatnostima kao što je turizam, a Beograd je grad koji ima da ponudi i kvalitetan smeštaj, i ljude, i tranzitna je zona, kao i dobru kuhinju. Turisti će se svakako zadržavati, imaće šta da vide od propratnih sadržaja. Bilo bi lepo da, evo, nalazimo se u Karađorđevoj ulici, dokažemo Beograđanima da i oni mogu imati jedan kvalitetan deo koji je zajedno sa istorijskom podlogom atraktivan ne samo za njih, za život, nego i za turiste koji će tu da prolaziti. Naime, imamo velikih problema oko sređivanja ovog pitanja, pre svega zato što zakonski okviri još uvijek nisu apsolutno definisani, kome građani mogu konkretno da se obrate za saniranje ovakvih objekata, a i drugih građevinskih stambenih prostora gde žive. Evo, tutnja ove teški kamioni, autobusi, železnica, sve je ovde. Nikako mi to ne ide uz ove prelepe zgrade koje su, nažalost, toliko zapuštene. Vidite ovako, sve ove zgrade su zadužbine kvalitetnih ljudi, imućnih ljudi koji su imali šta da ponude i ostave nama Beograđanima. Ja bih zaista želeo da smerno kažem da ovdašnja gradska vlast bi morala malo više brige da sagleda u okviru sistematizacije rešavanja ovih problema. Građani su dobili nešto što je zaostavština nekog kvalitetnog čoveka koji je ulagao u Beograd, koji je ulagao u Srbiju, u grad. Treba to očuvati, treba to zadržati. Ako bismo mi danas od postojećih projekata iskoristili i na kvalitetan način uz korišćenje sredstava koje možemo da primenimo u okviru ovih svrha, praktično bi imali jedan sjajan primer kako to grad može da funkcioniše i na koji način možemo da sačuvamo te objekte. Pomenuću jednu stvar, ovdašnji nivo rešavanja projekata u gradu je sklon tajkunizacijama, a ti tajkuni malo stvari mogu da posvete, malo stvari žele da ostave ovim građanima. Pa bar kada bi se primenio model kao u Parizu, gde postoji ktitor i gde postoji jedna pločica čoveka koji je imućan, koji održava tu zgradu, kome je čast da bude, recimo, čovek koji će očuvati ovu zgradu u punom sjaju, poput francuskih milionera, mi bismo mogli da imamo tu kvalitetnu priču. Dalibore, nalazimo se na opštini Savski Venac, je tako? Nalazimo se na opštini Savski Venac, Nešo, i reklo bi se da na Savskom vencu ne bi trebalo da ima komunalnih problema. Nažalost, sami smo očevici da su ogromni problemi na Savskom vencu, počevši od ovih fasada, počevši od raznih problema koji su nastali kao posljedica neadekvatnog vođenja od strane uprave trenutne grada Beograda. A jedan od problema koji je na Savskom vencu akutan jeste problem uzimanja jeftino, znači od poslovnog prostora Savski Venac, prostora i iznajmljivanja dalje kroz takozvanu franšizu drugim osobama po mnogo skupljim cenama. A druga stvar koja je tu vrlo bitno, nema se novca za ove fasade sa fenomenalnom ornamentikom, a ima se novca, navodno, jel tako, se ima novca da se utroši za 7 fontana u Beogradu u vrednosti od 42 miliona dinara, ne za izgradnju, već za njihovu, da tako kažem, obnavljanje, za njihovu rekonstrukciju. Sada mogu samo da kao Beograđanin konstatujem da svi mi čekamo bolje vreme i bolju vlast koja će umeti da prepozna odnos prema ovakvim stvarima. Ja mislim da više ništa ne treba dodati, evo, čuli ste. Potpuno se svi slažemo da je potrebno
mnogo više energije, mnogo više želje da se domaćinski rukovodi i upravlja našim prelepim Beogradom. Za Beograd, Nenad Pavlović.